Yes, umugoroba mwiza shuti bakunzi ba Mars TV nize komeza neza cyane tuje amakuru yacu y'umugoroba hano kuri Mars TV News. Rero turaje tubaha ingingo z'ingezi zigezweho kuno mugoroba. Icyo mbasaba rero nukubanza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Turakunda cyane rero abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ukomeze mugubwe neza hano kuri Mars TV rero no honyine wakura makuru izewe. Nkundira rero mere kwino ngingo iyo muri Ituri rero ubu tuvugana abakomando ba FARDC bahawe mission yo gufata mpiri abayobozi ba CRP Thomas Lubanga barimo na Thomas Lubanga. Ngo umuntu uzafata Thomas Lubanga gazahembwa ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika. Ni mission yatanzwe na Guverineri Militaire General John Luboya Nkashama hamwe na komanda wa Operation General Penzo. Ati rero mubahigishe uruhindu ijoro n'amanywa mubafate kandi ngo batayo izafata cyangwa se itsinda ry'abasirikare zabafata ngo rizahembwa ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika. N'amafaranga menshi cyane. Amafaranga menshi cyane n'ubundi umusirikare muri Kongo asanzwe ahembwa $70 cyangwa se 90. Urumva rero ko ngo bagiye gutangira kubikora nk'akazi, bagiye gutangira kubikora bihuse cyane cyangwa se bashyira imbaraga zabo zose kugira ngo reka amafaranga bayegukana. Banza bumva uko ubutumwa bwatanzwe. To défendre l'intégrité territoriale na biso et puis to restaurer autorité ou ekufaki na Ituri. Oete? Butu moi za commando. Faut koluka nguna oya zali soki CRP. Et puis qui est le chef qui se déclare là-bas? Un déserteur à FARDC. Meta General Penzo. Ko sa population ya koloba ya ko libérer Ituri. Yende tozo kangaye maboko wana. Tokani bien. La commandant na bino bazali na briefing. Kokangaini mateka. Tokani bien. Faut kokangaini. Les commandants secteur opérationnel Ituri a transmis également le message de la hiérarchie militaire à ses commandos FARDC. Commandant suprême a pris bien encouragement. Alobi bokende kusala musala kitoko azozela résultat. Tokani. Agiye kubafata amateka. Deuxième, chef militaire a ebisinga bien. Encourager. Webye ukuntu bambaye byonyine. Wahita uvuga utubundi umusirikare yagakwiye gutsindwa. Bambika bwo barabambika pe. Bakikwiza bakaba bameze nk'ibiramangi cyangwa se bakaba bambaye amafaranga menshi cyane ariko nago babiha agaciro. Rero ukuri nuko nyine abayobozi ba Thomas Lubanga bari guhigirwa. Nabo rero nakabuza bakimara kuva kwino parade basezanyije uyu nguyu General Penzo ndetse na General John Luboya Nkashama ko bagiye guhiga Thomas Lubanga ndetse nabo bafatanyije maze ngo bafate mateka. Bwana Senama wagize ku murongo? Ndari Mari. Senama umeze gute amakuru yawe? Amakuru ni neza bwana Mari. Yego usanze rero ndi kuvuga buryo ki abasirikare ba DRC by'umwihariko bakora muri Ituri bahawe mission yo gufata amwe abayobozi ba bo kwa Thomas Lubanga kandi ngo itsinda rizabafata ngo bazahembwa 50 by'amadolari ya Amerika. Ngaye nguko rero bwana Sena murumva ko muri Ituri ntabwo byoroshye. Ni nyuma yaho hamaze imisi abera urugamba rukomeye cyane, urugamba rwaje no kuzamo zakajugujugu kugira ngo barebe ko bakivugana uyu Thomas Lubanga, ariko ngo byaranze babera iby'ubusa kubera ko ingabo za Thomas Lubanga ubu tuvugana ngo zifungiye safe mu kilometero 18 n'umujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru wa Ituri. Ikintu kiye gitangaza abantu benshi cyane ukuntu izi ngabo za Thomas Lubanga zifite imbaraga n'ibikoresho, bakibaza ngo izi ngabo za Thomas Lubanga zavuye hehe, ibikoresho byavuye hehe. Sometime ntago ninya kuvuga ko abajye bavuga ko kiri ari igisirikare cya Uganda ngo kihishe muri Thomas Lubanga.
ubwo n'abandi bafite uko babyumva ariko nyine ukuri nuko izwi nka CRP ikaba ya Thomas Lubanga iharanira ukwishyura ukwizana kw'abahema. Bwana Senama rero ubu ngubu tuvugana mission igezweho abasirikare bahawe kandi ngo bakayihabwamo na ka motivation nuko bagiye guhiga abasirikare b'abayobozi barimo na Thomas Lubanga ngo bakabafata amateka. Bwana Marisi icyo umuntu yakwibaza ko numvise Thomas Lubanga abakinagiza noneho ubwo biragenda bite? No gutegereza tukareba kuko mu bigaragara Thomas Lubanga ari kubarusha imbaraga mwino misi. Tujye muri Beniho ngo hari celebration ikomeye cyane ku ngabo za FIDC zarangize formation bahabwaga n'igisirikare cya MONUSCO by'umwihariko ku bufatanye n'abasirikare muri Brazil. N'abasirikare bageze mu 1954 abasirikare ino midari cyangwa se ino graduation cyangwa se no pass out yabereye ku kibuga cy'indege cya Mavivi hano muri Beni. Rero abasirikare bavuze yuko ngo bize bihagije kandi ngo ubumenyi bahawe bagiye kubukoresha mu kwivuna umwanzuro wa M23. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic. Wawitegeye Kigali Universe urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, amagare, air conditioner, imashini zimesa kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamage kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye. Ikindi nuko akandi kantu abonye abasemuzi benshi bagarukaho n'uburyo kingo bigishwaga n'abanya-Brazil uhita bihuza no kuba n'ubundi Brazil yamaze kulanchinga umubano wihariye n'igisirikare cya Kongo. Yego urumva ari amasezerano barimo bagirana n'ubu ngubu minisitiri baracyariyo ya minsi 10 n'irarangira kuko bagomba kwamara iminsi 10 we n'intumwa yoboye. Urumva ko bafitanye amasezerano akomeye, amasezerano bazagirana ntabwo azaba yoroshye. Ntabwo ari amasezerano yoroshye. Bwana Senama rero wakomeza n'izindi update? Update twakongeraho ngira ngo ni ibijyanye na urabona ko uyu munsi iyo ufashe bya bice by'epfo muri Kongo burasirazuba hacecetse ukuntu ariko Marisi ngira ngo wa mugabo bafashe muri FDLR bamwerekanye wa undi witwa se Tokyo. Yego Tokyo bamwerekanye byanagaragaye ko bashobora kubavuka mu burengerazuba bw'u Rwanda. Barageze muri Kongo mu 1994. Bamweretse abaturage bahariya ibice bya za Busumba. Bamureba bagamuvugaho ariko ikigaragara ngo yari yarahayogoje. Ikindi rero umuntu yavuga kiri muri Masisi ni ibitero n'ubundi byo guhiga FDLR nk'uko byabayeho bagafatura mugabo muri Kinyana. So yafatiwe ni Kinyana, yafatiwe Kinyana. N'ubu rero operation zakomeje aho bita muri Nyagisozi. Yego zikomereza naho bita muri Mukengwa. Yego na Ngando. Yego aho no munsi nabwo hiriwe humvikana urufa rw'amasasu. Izino FDLR ngira ngo ni
ni operation ihariye yo kugira ngo bazijujubye bazirukane burundu. Kuko urabona ko bazihagurukiye mu buryo budasanzwe aho bageze nabo bafashe kiriya kihebe kandi ngo cyari cyarayogoje abaturage bahariya cyane. Tujye muri Rucuro rero. Rucuro ngewe amakuru mafite nuko operation y'umuriro yatangiye saa 9 itangira ku musozi muremure cyane witwa Nyundo, mu gihe ngo aba FD ndetse n'abazendo bahungiyeho bita Kanyatsi cyangwa se Kanyatsi sinzi uko babisoma. Kanyatsi. Operation no muso yatangiye saa 9 ku musozi wa Nyundo, barabashushubikana barabarasa. Rero ngo byaje kurangira abanyatura bane ubwo n'abasiyemusi bane biripotinga n'imbunde enye zabo na MMG imwe ngo niyo bita na za SMG 3. Nuko bigeze mu masaha 3 ya mu gitondo bumaze guke kuruva hari saa 9 buracya saa 10 saa 3 zigeze. Operation yakomeza barabarasa barabashushubikanya ngo biza kurangira bafashe matekwa umukapiteni wo muri FDLR. Bamufatiye ngaho bita Kibwe. Yafatuwe Kibwe ngo oya ntabwo ago bari bavuye Kibwe baje kubatera. Babatega mbusha bamwe barabarasa bafata uno mukapiteni wabo waruyoboye ako gatsinda gato kare kavuye Kibwe. Rero hiripotinze ako kanya bakimara gukora iyo ambushonge hiripotinga abandi banyatura 9 biyongera kuri ba bandi bane. Ubwo nabasiye musingira ngo umunyamakuru bari gushaka kuvuga hari ababita banyatura. Bigeze ubwo byari saa 3 bigeze mu masaha ya saa 6 ngo hiripotinze ngo umukobwa ngo wescotingaga General Domi yahoze escotinga General Domi. Nawe yiripotinze no umusirikare w'umukobwa ipeti rigende kubona batigeze bari mentioninga. Rero byaje kurangira mu vetuwa izamutse aho bita ku musozi wa Kazuba. Ngo ni hafi ya Kicanga. Ngo ni ngo hafi kugera za Kicanga numbaze ngo MV tongeye kujyaho bita Kazuba. Maze naho ngo bahakorera icyo bise isibaniro bararwana. Bahakubitiye izi FDLR ngo abeshi barahunga abandi barafatwa ubu tuvugana nuko amakuru ava muri Rucuro avuga. Ikindi rero twavuga muri ahanga muri Rucuro nyuma y'inka 40 twababwiye bigeze kwambura CMC aho bita muri Bwito. Ngo ejo bundi bonge bafata 32 nazo bazambura aba CMC n'aba FDLR ngo bazijyana mu mujyi wa Rucuro. Zijyanye mu mujyi wa Rucuro arya bahita ngukira ni Wanja ngo Ruwinja Kiwanja. Baraze shore yo bazijyana Kiwanja ngo tuvugana umugabo witwa General Baudouin Ngaruye ngo ari gusaba abaturage kuza kureba izo nka ngo bamenye izabo. Rero ikibazo cyabayeho ngo nuguzitanga kuko ngo nago bari kumenya umuturage ari kuza akavuga ati ni yanjye hakaza undi akatavuga ngo hoya ngiyi ni yanjye. Rero ngo byacanze mu veturuwa ngo bituma urumva hari kuko heri ya Rucuro yegeranye na Masisi. Ikegerana n'igice cya Warikare epfo. Hari n'iziva muri Masisi cyangwa zitava no muri Warikare ntiwamenya. Zimwe 40 za mbere zari zavuye mu ifamu y'umuntu umwe. Zo zarafashwe bahita bazisubiza nyirazo. Ariko izimwe 2 zo kubera ko ngo batigeze amenya nyirazo bazishore bazijyana Kiwanja kwa Baudouin ku biro bikuru bya Baudouin. Baudouin rero ngo afite ikibazo cyo kuko umuntu ari kuza ngo ngizi nizanye. Urumva abaturage nabo bari kuzana mu busamba bo kwa bumvishe ko leta kwa kumvishe ko igisirikare kiri gutanga inka nyine. Ubwo rero MV turahisemo kubizifatiriye cyangwa se kubizifashe ngo izigumishe Kiwanja banze bakora iperereza rya nyaryo kuko bamenye ngo izi nka zibwe zivanywe hehe. Nyirazo ukuri ninde kuko nkuko bivuze ushobora gusanga izi nka zaravuye Masisi umuturage wa Rucuro akaza akazitirira. Urumva gito urimo uvuga ni hakurya y'umugezi wa Mweso.
ndabizi rwose Bwito ubwo na Gicanga ubwayo agace kamwe kari muri Bwito niba nabivuga gutyo akandi kari muri Masisi usanga rero hari abaturage bagenda kuko kuvuga ngo teritwari igabana n'indi ntacyo bivuze ku bantu rero udashobora kumenya ngo zigabanira hana akaba yakwambuka akakora ibyaha hakurya mu yindi teritwari kimwe n'uko n'uwo muri iyo teritwari nawe yakwambuka agakora ibyaha mu yindi ibyo byo gusahura inka akaba yagenda akazisahura hakurya ndakazisahura hakuno ni ibintu rero bigoye kereka aho byoroha kereka n'inzu baba barasuye mu ifamu y'umuntu umwe uwo muntu umwe abazwi bakavuga ngo zavuye kwa kanaka kandi n'umujura nawe ntabwo yakubwira ngo nazikuya ngayo nguko rero bwana Senama dukomeza tujye kuri crisis y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Uburundi rero nyuma yaho buteye akamu bugira buti turasaba France ko baza kudufasha kuduza n'igihugu cy'u Rwanda. Ambassador Olivier Nduhungirehe ministre w'abanyamahanga w'igihugu cy'u Rwanda yateruye aravuga ati nago Uburundi bwananiwe kuganira ngo nago twe twananiwe kuganira n'abarundi kuko ngo u Rwanda rwari rwatangiye ibiganiro byo kuzahura umubano hagati yabo n'igihugu cy'u Burundi ngo nyuma biza guhagarara nyuma yaho iki gihugu gikomeje kugaragaza ubushotoranyi by'umwihariko ngo mu magambo umukuru w'igihugu yagiye akoresha arimo ayo kwibasira u Rwanda. Ngira ngo ibura byibuka muri ngo yabikoraga biriya hari ikibazo yari afite buriya urabona 94 abarundi hari abarundi bari mu Rwanda hari n'abandi bambutse baza gufasha intera hamwe gukora genocide rero yari afite impungenge ko igihe kizagera yumvikanye n'u Rwanda igihe kikaba cyagera bakamusaba ko abantu bahanwe niba yanabireba agasanga niba abantu b'inkoramutima z'abadede ugataba sinabikuraho reka nshaka icyishwanisha n'u Rwanda niyo nibyo yagendeye nicyo kintu yagendeyeho n'ubu tuvugana nyuma y'ibyo aherutse gukora twese tuzi ngo byo gutanga imfashanyo z'imbonera kure 400 zari zirangije training akaziha FRN iri kurwanya u Rwanda. Isipoko ya Hivo tunazi neza ko akorana za FDL ndetse ngo na bamwe mu bantu barinda neva harimo ingabo zavuye muri FDL kuko nubyibuka neza FDL yamyifasha CNDD-FDD bakiri mu mashyamba ya Kongo cyane rwose banabafashije kugira gute kujya gushinga leta reka mbyite gutyo kubera ko narenge kwa ngo babafashije kurwana ngo bafate igihugu turabizi neza ko CNDD-FDD tigeze ifata igihugu yaragihawe nkuko wafata umuntu kamuhakado ahubwo bamwe mu bayobozi by'umwihariko bo muri FDLR bafashije CNDD-FDD kujya gushyiraho ubuyobozi by'umwihariko burimo n'imipangire ya gisirikare ngira ngo babizi bura ko FDNB ni igisirikare kivangavanze cyane rwose kirimo ngo abahoze kwa Buyoya n'abavuye mu mashyamba CNDD-FDD ibyo rero ngo FDL yagize uruhare mu kubicanga no kubicangura kuko FDL ngo niyo yari ifite ubunararibonye mu bijyanye n'ibya gisirikare kurusha CNDD-FDD rero n'ubu tuvugana FDL ziracyari inkoramutima z'abadede kuko Bujumbura buriya hari umumama wamagara ambwira ati ubu tuvugana karitsiye zihenze hani Bujumbura nko wavuga mu mbare twifashisha u Rwanda nko wavuga ngo Kibagabaga cyangwa se Kiyovu amakaritsiye ahenze i Burundi abatuyemo intera hamwe ndaguha urugero nka karitsiye bita Kigobe Kigobe ni karitsiye y'abakimbo bitewe n'ukuntu Uburundi buciriritse ubwo nyine Kigobe ku rugero rwabo niyo umuntu yagereranya nka Kibagabaga cyangwa amini niyo umuntu yagereranya nka Kiyovu cyangwa Nyarutarama ku rugero rwabo kubera ko hari abarundi bajya bagera
bajya bajya hano mu Rwanda nk'inshuti zanjye nge nakubwiye ko nakuriye ku Musaga narahabaye cyane urumva yego ku Musaga hano Gasekebuye za cyane cyane nari nuye aho bita Kinanira mu Kinanira cya kabiri urumva mafite inshuti nyinshi cyane iyo zije mu Rwanda umwereka quartier ya Kimironko abizwa ko Kimironko uri gusohoka muri Kigali ujya za Bumbogo umwereka Kimironko avuga ati iyi Kimironko yifata uyigeranye nka Musaga yego none ubwo ku Musaga twatuvugura hazi ni nkabarnyahe ya kera imwe waroze noneho iyo barnyahe ya kera hano mu Rwanda twe niyo tugeranye nka Kimironko kuko Musaga ni zone nini inatuyemo n'abantu benshi cyane nkuko mu bundi banabivuga mbabarire kubivuga nanjye ni quartier ituyemo abatutsi cyane kuko urabizi ko na cyagiye yasanganya ryabaye 2015 bisha abatutsi benshi cyane kuri zone Musaga mu Burundi birahaba of course dasosa rero iyo abarundi benshi bageze i Kigali ukamwereka nka Kimironko iyo ageze Kimironko aravuga ngo nizere ko ingi yari yo quartier y'igikomerezwa muri Kigali bitewe n'ukuntu mbona yubatse uri kumva none nge ngatamusubiza ngo hoya ahubwo iyi ngi uyifate iyi niyo quartier wafata nka Musaga noneho ugwa mutembereza wa mugeza nka za Kagugu akahita avuga ati ahantu se habaho wamugeza nk'andi za Gaciro na za so rero ku rugero rwa Bujumbura ubwo Kigobe tuyifate nk'uko twavuga Nyarutarama yibukije umurundo umwe bigeze kwigerana ku biro by'umurenge ahantu noneho ahabwa ati ngaha ni kuri secretary yego ni kuri secretary none ko wagira ngo ni kuri province ngo wagira ngo ni kuri province ngo ni heza cyane ngo wagira ngo ni kuri province ngaho so rero ubwo ku rugero rwa Bujumbura ubwo Kigobe tuyifate nk'uko twavuga Nyarutarama rero iyi Kigobe ngo ituyemo intera hamwe nyinshi cyane niho intera hamwe zituriye yego rero intera hamwe zarageze ziratura ngo zubaka ama etage zirakize cyane n'ubu tuvugana rero nibyo twatimo turavuga biragoye gutandukanya cyangwa se gucangura CNDD-FDD n'intera hamwe ngo abantu bacangure ikintu gikomeye nibyo rero ahanini biri gutuma umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ugenda biguneye cyangwa se uzama gatotsi kubera u Burundi bukomeje guhishira umwanzi w'u Rwanda ndetse bukanamutera inkunga ibi byose rero ni ibintu u Rwanda rudashobora kwihanganira ngo kuko rujye kurenzaho twatsi rubane n'u Burundi kandi ruzi neza ko u Burundi rufite ubugome ndengakamere ibyo birumvikana Marisha mu kiganiro na Oscar Bahindane wavuze ati abarundi rega bamwe muri bo izi ntambara barwana bazirwana banashingiye ku kintu cy'ingengabitekerezo shingiye kuri jenoside yavuze ukuri ni ukuri pe aho ariko ndagafite wakanyaka nakatanga so rero abarundi yavuze ukuri kandi bihamya by'icyo yavuze birahari CNDD-FDD biragoye urebye n'ibikorwa bari gukora n'intambara za Kongo bijanditsemo n'uburyo kibari kwica abanyamurenge biragoye kugira ngo Burundi koko bwiyunge n'u Rwanda binyuze mu nzira ya nyine mu buryo bwa n'ibinaba bizaba ari ukurenzaho kugira ngo ubucuruzi bukomeze kugira ngo abaturage b'imande zombi bo kubirenganiraho imipaka ikomeze uhahirane bubeho inka n'abageni batahe urumva ariko ndakubwiza ukuri mu gihe CNDD-FDD kiri ku ngoma ikiyoboye biragoye ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzakomeza kuba mwiza mu gihe Burundi bukikomeje gushyigikira imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutwe ugabanyije guhungabanya igihugu cy'u Rwanda ugamije guhungabanya igihugu cy'u Rwanda urimo FRN urimo na FDLR yego Bwana Senama rero nyemera tuve ku gihugu cy'u Burundi turebe ku zindi update reka turebe hano mu mujyi wa Goma yego
mujyi wa Goma hano muri quartier yitwa Mugunga ubu tuvugana mwuno mugoroba ko 24 bamaze kurasa za mayibobo zo muri FD ndetse na Wazalendo ngo za rizigiye kwiba muri quartier Mugunga. Yego. Inzego z'umutekano rero zarashe ayo mabanda 3 yari yitwaje imbunda muri quartier Mugunga by'umwariko na Lac Vert. Amabandi rero ngo abarizwa muri FD ndetse na Wazalendo dore ko yari mari bisha imbunda arasabanza umve audio. Bonsoir le groupe. Bonsoir. Bonsoir. Donc hii yenye mnaona kabisa ukomanda tuko naye ukimashine njoo anafanya hii kazi. Babandi bamekuya mwaima 18h45 minutes bametaka ingilia tena population me bamekuta basoda yetu wanashimama kabisa imara njoo bamepiga kwanza huyu bandi njoo magumu tuko nayo mselile Mugunga quartier Lac Vert. Donc bameatake chini na yulu ila bamekuta basoda yetu kabisa wanachunga ulinzi. Huyu ni bandi kwanza mwenyewe bamepiga. Sawa group. Okay. Gahengo ko rero nibyo koko bamaze kutubwira muri audio de mighting ziragaramye aho bazirasiye dasosa. Dukomeza na update reka tujye ahanga muri Warikare ngo uyu munsi Croix Rouge iriwe itunda imirambo muri quartier yitwa ngo nahoze mbona komateri zivuga ko nahavuze nabi. Umunyamakuru yanditse Kibarangiriro ariko umunyamakuru yanditse Kibarangiriro yanditse nabi ni Kabirangiro rero uyu munsi Croix Rouge ziriwe zitunda amayiti cyangwa se imirambo y'aba FD ndetse n'ingabo z'abarundi harimo n'abacashuro harimo n'aba FARDC n'abazarendo. Ati gute rero ejo ku munsi w'ejo iri tsinda nyine rya leta Kinshasa ryagabye igitero cyari gikomeye rero bakigaba ahanga Kabirangiriro batangira no gupostinga bavuga ko bigaruriye Kabirangiriro nuko rongo y'umuvetura yabateze ikoresha inyuguti ya U yarabaretse baraza ngo binjiramo ngo ya nyuguti ya U bahita bahindura O maze bose barafungiramo barabarasa ku buryo ngo mayiti zahaguye byateye Croix Rouge ikorera hara muri Warikare kugira ubwoba. Yego. Ni nayo akeshi na keshi amakuru yamenyekanye biturutse kuri Croix Rouge ko no bajya bavuga ngo imirambo ni nyinshi cyane kuyitunda nyine biratugoye. Urumva bari bateye batera aho ngaho nigura bararwana kurwana ntabwo barwanye umunsi umwe marije kuko iyo murejo nari bifite yuko bateye hariya ko baje nyuma ya ndege yarashe igura batera mu saa 7 ni saa 10 z'ijoro noneho AFCM 23 irabakubika irabakurikirana irakomeza irabashorera bagenda batyo. Bwana Senama rero update na FT nizo ngizo reka umwanya nawe utubwire izo waba usigaranye maze tubone kugana ku musozo. Ngira ngo ntazirenze izo marisi urabona ko umunsi ku mirongo y'urugamba hiriwe hatuje. Hiriwe hatuje ntabwo gusa intambara irimo tutumba cyane kiya gice cy'epfo amasisi kiri muri Warikare. Hari ahantu intambara tutumba ndetse naho waruvuze za igura Kabirangiriro iri hariya muri Gukuma Kisimba hariya hose tutumba no muri Kivu y'Amajyepfo naho nuko naho ntabwo byoroshye bitege amaso nahoze numva abantu hariya muri za Uvira bavuga ko bishoboka kuba byakomeye barimo begera AFCM 23 irimo yegera kandi noneho wabihuza n'iriya press conference yabaye ejo yakiganiro kigenewe abanyamakuru ubona ko nta mikino ikirimo noneho wanabihuza n'imyitwarire ya Tshisekedi
ugenda akaganira agasinya ibyo asinye ntabise mu bikorwa agakora ibihabanye nabyo ahubwo akarushaho kwitegura niyo birakwereka ko intambara igiye gukomera. ngahe ngukora bwana Senamara kangushime tugane ku musozo. Nakoze cyane Marie. Yego ubwo naho ku munsi w'ejo muri apudeti zabo zigezweho. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic. Wawitegeye Kigali Universe urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, amagare, air conditioner, imashini zimesa kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamage kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83 ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye.